Tako da recimo v tej knjigi je dosti stvari, ki zadeva naše prijatelje, kako so doživljali oni lockdown, tudi malo autobiografske, bodisi moje kot od Mariji. In je ona tako lepo vse malo amalgamare, kako se reče, združila in lepo napisala v 10 zgodbah. Tako je rekla. Torej gre za 10 zgodb, ki so, kako je rekla Dunja, so resnične zgodbe, ne, ki potem seveda s kančkom humorja so prišle do nas take, kot so. Seveda, kot sem prej rekla, je imela zelo veliko vlogo tudi Lučija, ker ne glede na to, da Marija, ki je imela za biti danes z nami, ampak nažalost se ni šlo. No, Lučija je imela veliko vlogo pri tem, zato ker Marija zelo dobro pozna italijanščino, zelo dobro govori in zelo dobro piše, ampak glede na to, da je francozinja, ji včasih kakšna stvar tudi zmanjka, zato je tukaj vskočila Lučija. Kakšno delo si imela ti v bistvu tukaj pri tej knjigi? Pravzaprav, pozdravljeni kot prvo, ne, pravzaprav ni bilo težko delo, so bila kakšna tako imenovana realja, ne, zadeve, ki so pač za Mariji nekako splošno znane reference, ki za italijanskega običajnega otroka, pa tudi zame, niso bile samoumevne. Recimo je en lik, zelo simpatičen lik v knjigi, ki je starejši brat glavnega junaka, ki pravzaprav pripoveduje vse te zgodbe, ki mu je zelo, zelo všeč v originalni verziji ta krema spekulos, neka belgijska zadeva s cimetom, ki, jaz sem vprašala Mariji, kaj je to zdaj nekaj, jaz tega ne poznam, to noben otrok ne bo razumel, zakaj gre in sploh mu pač ne bo prepoznal, tako da dejansko dajmo nekako zamenjati in na koncu smo dali in bi morali pravzaprav, ne, nismo dali nutele, ne, zato ker nutela bi bila preveč banalna izbira in ta spekulus nekako je, ne vem, skratka, nutela bi bila preveč banalna izbira in tako na koncu smo dali crema pan di stelle, tako da smo se pol hecale z Marij, da bi morali vprašati, zdaj ne vem, kdo proizdelava to, Molino Bianco ali kdo za neki odstotek glede na prodajo. Ne, tako da dejansko ni bilo ne vem kakšnega, so bile malenkosti, ne, sem se pa sama zelo, zelo, zelo zabavala pri lektoriranju, urejanju knjige in se pravzaprav zahvaljujem, da sem imela priložnost z vami tako sodelovati. Ne vem, če bomo brali kakšno zgodbico med tistimi, ki so nam bile najbolj všeč. Ja, v slovenščini boš ti prebrala, ne bom jaz. Jaz pa v italijanščini. Jaz imam tukaj italijansko. Jaz imam najraje tisto ta zadnjo, ko smo svobodni. Konec lockdowna. Ok, prav svobodni. No, za pokušino in potem, ko zaključimo s tem, bo pa Dunja prevzela in bo Dunja prevzela likovno delavnico, tako da tudi malo spoznamo, kako je ustvarjati, torej, ko imaš eno besedilo in kako na podlagi besedila narediti ilustracijo. Torej, zgodba Svobodni, končno. To noč sem slišal glas, ki je tiho dejal: zbudite se, fantje, polnoč je. Bila je mami. Hotela je, da naredimo krog po soseski, da se nadihamo svobodnega zraka. Ne glede na to, da je deževalo, smo se vsi kar v pižamah odpravili ven. Mimo sta prišla 2 policista in nas zaprepadeno gledala. Na čelu je kot koklje poskakovala mami, takoj za njo jaz in Aurora, piščančka, in na koncu še Petelina, oči in Edi. Vneto sta razpravljala o videoigrici, ki sta jo morala prekiniti zaradi nenavadnega nočnega izleta. Vse skupaj ni trajalo dolgo, mogoče 5 minut, ampak podoba nas 5 v dežju sredi noči bo zavedno ostala v mojem spominu, kot črno-bela fotografija iz starega albuma. Naslednje jutro,
Ko sem se spustil po stopnicah, je mami na kuhinjski mizi razstavila maske, ki jih je sešila med lockdownom. Ustvarila jih je iz starih zaves iz Edijeve sobe, ko je bil še otročič zaljubljen v avtomobilčke. Si predstavljate to družino, ki hodi z maskami za avtomobilčki na obrazu. Mami je bila neomajena. Vztrajala je, da se jih nadenemo za vsako ceno. Ko smo šli po kruh skupaj z Auroro, se je zdelo, kot da sodelujemo v kakšni igri in vsi trije spadamo v ekipo avtomobilčkov. Na izhodu smo srečali soseda, brez maske. Mami se je strašansko razjezila. Prodajalka v pekarni se je tako kruha kot denarja dotikala brez rokavic. Mami se je kar kadilo iz ušes. Na ulici jo je nek gospod oplazil s komolcem. Mami je jezno zasikala. Pred našo hišo sta se ustavila dva motorista, si snela čelado in masko ter se objela in poljubila. Mami je bila na tem, da eksplodira. Na srečo se je na smeh povrnil, ko je zmagoslavno rekla: zdaj pa gremo zapravljati denar v knjigarno. Edi je čudežno izginil, midva za Auroro pa sva bila takoj pripravljena. Tudi oči se nam je pridružil. Da bi ustregel svoj ženi, se je oči na vse pretege potrudil, da bi se držal pravil. Prve pol ure je bil izjemen. Iz hiše je šel z masko za avtomobilčki, ni mu preostalo drugega. Na vhodu v knjigarno si je razkužil roke po navodilih, najprej hrbtno stran dlani, potem, da ne izgubimo, potem zapestje in nato še med prsti. Ampak v trenutku, ko je vstopil v knjigarno, je v pogledu na knjige pozabil na vse. Masko je potegnil pod brado in se veselo praskal po nosu, medtem pa si ogledoval platnice. Potem je vzel knjigo, si obliznil prst, ki ga je uporabil za obračanje strani. Ko sem to opazil, sem močno upal, da je mami nekje na drugi strani, ampak ne. Bila je tam, na oddelku psihologija, in z odprtimi usti nemo opazovala, kaj se dogaja. Za njo je bila knjigarnarica, ki je prav tako hipnotizirala, spremljala dogajanje. Oči, zagret bralec in slinoterorist, je še naprej oblizoval kazalec, ko je obračal strani. Jaz sem imel že 6 srečnih lukov v roki, Aurora, ki je ostala z mano, pa je izbrala knjigo o virusih za otroke, ki je imela na platnici velikansko injekcijo. Mami je vzela najine knjige, ne da bi jih pogledala, izpulila knjigo iz očetovih rok, plačala in se v naglici odpravila iz knjigarne. Ampak to še ni bilo vse. Na poti domov smo srečali Edija, ki se je držal za roko z Julijo. Aurora je samozavestno izjavila: med vama zagotovo ni 1 metra. Mami ni rekla nič, je pa tisto popoldne do konca opremila hiško na orehu. Zavese s cvetličnim vzorcem, pisane blazine, preprogo. In to je tisto, kar nam je lockdown zapustil. Udobno zavetje na vrhu drevesa, kjer smo se potrebi lahko sprostili in se spominjali trenutkov, ki smo jih preživeli skupaj. Namreč zgodba se tudi tako začne, ne, da mama spleza na oreh, ker potem, ko cel dan posluša mami, 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 ne zdrži več in se skrije v hišico na drevesu. Izvoli, Lučija. Ja, ne, zares zabavno, priporočam. Ne, v italijanščini pa zveni takole, ta zadnja zgodbica, ki končuje optimistično, ne, se še ni vedlo, kaj vse bo. Torej, liberi. Quella notte ho sentito una voce che diceva piano piano: sveglia ragazzi, è mezzanotte. Era mamma. Voleva che andassimo a fare un giro fuori per respirare l'aria della libertà. Pioveva, ma siamo comunque usciti tutti e per di più in pigiama. Sono passati 2 carabinieri e che occhi spalancati che avevano quando hanno visto la nostra combriccola. C'era mamma davanti che saltellava tipo una gallina. Subito dietro la seguivamo io e Aurora, i pulcini insonnoliti. E per finire c'erano i galli, papà e Edoardo, eccitatissimi non tanto dalla situazione alquanto insolita, quanto piuttosto dalla discussione sul videogioco interrotto dalla nostra gita notturna al quale stavano giocando. Comunque è durato pochissimo, forse solo 5 minuti, ma quest'immagine di noi 5, seguiti anche dal nostro cane Focaccia, scodinzolante, noi 5 sotto la pioggia in mezzo alla notte,
è rimasta e rimarrà nella mia mente come la foto in bianco e nero di un vecchio album fotografico. L'indomani mattina, quando sono sceso, mamma aveva esposto sul tavolo della cucina le mascherine cucite durante il lockdown. Le aveva ricavate tagliando la vecchia tenda della camera da letto di Edoardo, che da piccolo era proprio ultra appassionato di macchinine. Mamma è stata irremovibile, voleva assolutamente che indossassimo le macchinine. Quando siamo usciti a comprare il pane insieme ad Aurora, sembrava che stessimo partecipando a una specie di gioco e fossimo tutti e tre nella squadra della, appunto, macchinina. Appena usciti fuori casa abbiamo incontrato un vicino ed era senza mascherina. Mamma si è arrabbiata. La fornaia poi toccava indifferentemente pane e soldi senza guanti. Mamma si è arrabbiata di nuovo. Lungo la strada poi un signore le ha sfiorato il gomito. Mamma anche stavolta si è arrabbiata. E poi davanti a casa nostra 2 motociclisti si sono fermati, si sono tolti il casco, hanno abbassato le mascherine e si sono baciati e abbracciati con grande effusione. Mamma, inutile dirtelo, si è arrabbiata anche questa volta. Ma poi per fortuna abbiamo ritrovato il suo bel sorriso quando ci ha annunciato: andiamo a spendere tutti questi soldi che abbiamo risparmiato in libreria. Che poi c'è modo migliore per spenderli, secondo me? No, infatti. No, sì. Nel frattempo Edoardo era scomparso. Aurora e io invece eravamo pronti e prontissimi e persino papà era d'accordo ad accompagnarci. E per accontentare la moglie, la mamma, papà ha fatto degli sforzi immensi per rispettare le regole e durante la prima mezz'ora è stato perfetto. È uscito anche lui con la mascherina macchinina, d'altra parte non aveva alternative. E all'ingresso della libreria si è lavato le mani con la mucchina come da indicazioni, sul dorso della mano, sui polsi e poi strofinando esageratamente tra le dita. Ma appena entrato, alla vista dei libri, ha dimenticato tutto. Senza pensarci più di tanto, si è abbassato la mascherina fin sotto il mento e ha iniziato a grattarsi il naso guardando le copertine. Poi ha preso un libro, si è leccato un dito e l'ha usato per voltare una pagina. Quando l'ho visto, ho sperato che mamma fosse da qualche altra parte e invece mamma era bloccata in mezzo al reparto psicologia con lo sguardo fisso su papà e con occhi e bocca spalancati al massimo. E poco dietro di lei c'era la libraia, a sua volta ipnotizzata dallo spettacolo assolutamente inverosimile. Papà, spensierato lettore e vero terrorista della saliva, continuava a leccarsi l'indice a ogni girata di pagina. Io avevo già 6 Lucky Luke in mano. Aurora invece, che era rimasta con me, aveva scelto un libro sui virus spiegati ai bambini con un'enorme siringa in copertina. Mamma, senza neanche guardarli, ha preso i nostri libri, ha strappato il libro maledetto di mano a papà, ha pagato ed è uscita in fretta e furia. Poi, come se non fosse bastato, ciliegina sulla torta, tornando a casa abbiamo incontrato Edoardo, mano nella mano con Giulia, e Aurora, senza farsi scrupoli, ha esclamato: 1 metro di distanza tra voi sicuro non c'è. Mamma invece non ha detto niente, non ha commentato. Quel pomeriggio però ha finito di arredare la capanna sul noce. Tende a fiori, cuscini di tutti i colori e tantissimi tappeti. Ecco quello che ci è rimasto del lockdown. Un rifugio morbido in cima all'albero dove poterci rintanare in caso di necessità e soprattutto i ricordi di quei momenti trascorsi insieme. Ecco. Tukaj v tej zgodbi, ki je sicer finalna, ste lahko spoznali vseh 5 članov družine in to je, sem že pozabila, 8-letni Leo, ki pripoveduje zgodbo, Aurora, ki je njegova 6-letna sestrica, Edoardo, najstnik, ne v najslabših letih, mama in oče, ki seveda ima popolnoma svojo vizijo sveta in tudi vsega tega, kar se dogaja, in mama, ki skozi poskuša uvajati neki red in slediti pravilom in tako dalje. In seveda je tukaj še pogača, oziroma v italijanščini focaccia, pes,
ki pa je čisto, je protagonist sam zase, ne, zato ker ima tudi on dostikrat glavno vlogo od tega, da ga recimo, ne, ko pride ven, da tudi psi lahko prenašajo, ne, virus, ga izločijo iz družine, pa mu hrano mečejo nadaljavo, pa do tega, da recimo, ne vem, postane Aurorin, ko se reče, ne nasprotnik, ne, ampak sodelavec, ne, pri različnih kompliče, ja, sej. Zdaj, kako mi Martina, kako je zdaj? Kompliče je? Ne pride mi beseda, vidi. Dobro, ni važno. V glavnem, pajdaš, ja. V glavnem, Aurora, Leo, Edi, Mama in oče in Pogača v 10 zgodbah v času lockdowna. Zdaj bi pa povabila Dunjo, da skupaj ustvarimo, ne, magari eno epizodo iz vašega lockdowna. Prav? Se strinjate? Boš? Ne? Vidi, kako ne? Ja, bomo vsi skupaj ustvarili. V redu? Kaj? Daj, pridite kar bliže. Kako ti je ime? Matilde. Koliko si stara, Matilde? Si že v drugem razredu? V katero šolo hodiš? Ok, na katero? V Balkolje, v redu. Super. Pa že bereš, seveda vse, pišeš, bereš, vse treba. Odlično. Damo se. To vam bo zdaj Dunja vse povedala, kaj morate. Koordiniraš.